mis sa teed? Alright, here we are. We're in the second apartment of a stay. We got a fucking oven here, stove, kettle, some sandwiches, microwave, famous sink as well. Fridge, nothing in there. Smells good though. Bathroom, turn on the light from here. Who's that guy? It's a fucking bloody wanker. Mirror, toilet. It's my lady in there looking all sick and stuff. Sorry. Should have said that. Bed, TV, and also a fucking big ass wanker radio. Lämmä on niin palav. See on mõne pildil. Lämmä siis juba noh. See objektiiv oli must kange, et sa ainult sülitad seal peal. Sülitan nagu kõhid sinna siukeks. Me sõidame taputekkidega kuradi hullem kui Läti teed. See on kõrgem kui teisel korrusel. Kõik pildid lähtavad teises suunas. Restol ja Berg. Siin on äge olla, London on hästi tore koht. Siin on kerge Ferris wheel, lapsed möllavad, elu käib, inimesi on palju. Praegu oleme kuradi London Eye juures, eks ole. Tulime Big Beni ka vaatama, aga noh, Big Ben on kõbimises, on ju. Nüüd lähme selle suure massiivse vaateratta peale. Järjekorras seisan. London Eye järjekorras silm nagu, ai nagu silm. Kus me oleme? Londoni silmab on ilus ka. Welcome to the Coca-Cola London Eye. Kas sa karda? Miks me seisma jääme? Jälle jääme seisma. Suht hea vaatepunkt meil vaateratta peal. Sellega oleme ka sõitnud pärast. Lähme jää peale kruiisile. Operaator 6 Plaatse laivis Inglismaalt. Oleme veetnud tänaseks Inglismaal 3 päeva. Esimese 2 päeva materjali on vähe, aga sellest ei ole mitte midagi, sellepärast me ei teinudki eriti päritab. Oli haige ja rikkus esimese päeva reisist täiesti ära. Käisin üksi õlut joomas. Ja nüüd oleme täna käisime London Eye peal, mida me näeme kohe siit. Ja nüüd lähme Thamesi jõele kruiisile. Kus me oleme siis? Merehaige. Merehaige. Me oleme vee peal, paadi peal. London Eye on seal. Welcome on board your London Eye River Cruise experience today. No, I'm not a disembodied voice. I do have human form. Sometimes. You may recognize me from such starring productions like scanning your tickets on board today. Don't worry if you can't see it though. She is in her North Atlantic camouflage colours. Everybody, time to play my favourite game and wave at people on bridges. It's the only time you can wave at someone in London and they will not file a restraining order against you. Can you please point in the direction of London Bridge? If you are pointing in front of you, you're wrong. That is Tower Bridge in front of us. Even Google gets it wrong sometimes. It's the most photographed bridge in the entire world. Hashtag sorry San Francisco. Hashtag our bridge is way better than yours. Hashtag tour guide Ben is the best tour guide ever. Lovely sobering posed casual called the Cleopatra tied to the back. No vot, nüüd on London Eye'd ka näha. Ongi noh. Oi, mulle meeldib Londonist. Mis tegid? Me oleme siis Londoni silla peal. Big Ben on kõvimises ikka veel. 4 aastat enne kui valmis saab ja kell on välja lülitatud ja värki ja jube kaua läheb. Seal me käisime eile. Tipus olin mina.